Nasibakna Muhammad pasompana pitui seddi iana tu nade na waddim masarang suroi na topa suroi dua na iya attamakna na pasei riwajo-wajoe narek komaso ilahi rengi narek komattamai batengi telu naya riakka lenge narek komasoi linoi narek komattamai akhirai apa naya rimissalenge narek komasoi sipai narek komattamai sai lima naya riatye narek komasoi nabiwi narek komattama ipuangi eneng naya rinyawai narek komasoi rupai narek komattamai alei pitu naya dirahasiai masui ia muto matama ia muto marade ia muto isem majepui niro Muhammad an-Nasana ia maneng naya korosia an-Nasana araseng naya sa nanyawai an-Nasana ati an-Nasana toi suruga mapitui naya an-Nasana akalangi loh mahpud naya hai an-Nasana wattui an-Nasana to wajo-wajoe naya alipue an-Nasana penedingi an-Nasana to nurung an-Nasana to mani naya an-Nasana gauku Muhammad koi rimakoi naya an-Nasana alimu Muhammad koi rilempui isengi engkai rialimu Muhammad anu riaduangi getenge riada tongengi naya alindrunge malindrunge masa itu riada tongengi majepui ritu Muhammad naya anu manesai dei sangadinna ikomi Muhammad pannesaingi iana tuo temate disuroi nato pasuroi natetongi alam peresunge wedding riala patola naria teperi di padan natau naria seri padanna riwindru makera naritula abalana
ajapui Muhammad omporenna nurung. Na iya omporenna nurung koi mompo riwajo-wajoe. Na iya wajo-wajoe koi mompo ri akalengi. Na iya akalengi koi mompo ri atie. Na iya atie koi mompo ri nyawai. Na iya nyawai koi mompo dirahasiai. Na iya rahasiai koi mompo ripuanna. Iya naro ripolei Muhammad iya muto paimeng direweki. Makkedai Allah Ta'ala upancaji Muhammad nakarena aliku upancaji sewa-sewai nakarena alimu Muhammad. Makkedai Allah Ta'ala ompono Muhammad riman nesai mutalyanga walindrungio rewe pasiko rialindrungem manesai naya tosi talyako Muhammad walindrungi tosiko isem majepuiniro Muhammad temasarangi. Makkedai nabita duai madeceng ripahan ripajepui nasalama ki rilino letu ri akhirat. Mula-mulanna Allah Ta'ala maduanna aleta. Na iya isengen Allah Ta'ala posipai Muhammad posipai rahasiai posipai nyawai posipai atie posipai tubuh. Iyana nariaseng sifat Muhammad nasaba polei ri Allah Ta'ala nakoi ri Muhammad manesarupanna. Iyana riaseh ha iyana mua na engka sifat rahasiae ri Muhammad karana masuku-sukuna ri Muhammad. Makkedai Muhammad pekko gina wettuemu kuposipa naidi muposipai pekko gatoi tepee muposipai naiya uposai. Makkedai Allah Ta'ala iyana mua muposai iko tepee naiya uposipai nakarena mailo ka risompa nadi sompawa mailo tua ripoji nadi pojia mailo tua riam masei nadi mammasaya mailo tua diriorioi nadi riorioi ka jaji upancaji ni aleku rilaleng aleku iyana naiya uposai naiko muposipai. Nasaba iya nasumpai aleku iya muto pujiwi aleku iya muto mamaseri aleku iya muto mariorioi aleku bersambung.